Khubor Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentaka sengi kilong. Shen kintre shabari arpunyong ngut Japan sawa Singapore bat san pau habilat ong konrat ke sama. Wat jing pencai ke KSU now chairman MPSC. Hadin saw sengi lalap ya kemet jong ke Samla lot. Bat pensange kali turis ke HNYF haum tengah. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam banyak. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma, ulapan benar hakini ki benai banwan. Arpenyawngut ki nurse ki nekture sya Japan, saw sya Singapore bat sanpawngut sya bilat. Haka jingkren jong u haka yau ye kenduk ki nong aikam bat ki nong watkam, haka arpun riu terik naitung bala pelong hatura. Ngulong begini ki Jakatre baka Khuborjylla kala penbet bat ki sorkar jong ki tegiri, kilong ki basingan bat ki babiang nadong syadong bantri ban keta. Ulay thu da kamen sim ka bakamen ba arngut kinas na Meghalaya kilalit sa Japan kisuk kisan bat kitrei kikta da kajingkemen bat jingshingan ha kategori uloong ru ba kajing dawa bat jingdan kami kinas ha ki babun kiri kalong ka bajur haduk kata ulapin pau kajing angnut ban pa tre shabari umduna shi hajar ngut kinas kiban yo katulop umduna ya ka shi point san paulak tingka shi benai. Kani ka bainong kan kentiu ya ki ying kisem, bat wat di ka Jylla hi berok ka wei uloong. Uloong baka sorkar kandang hikai bat penkre iki Samla ka Meghalaya, balong ki batebet ha ki jing tre jing kta babunjat, kenang bikin yo ya ki kam ki jam. Hadin ka jing pau ha ka notification bala pelat pat ba dang shen, halor ka jing kenram ha ka jing penbenai ki result examen Meghalaya Civil Service MCS, Kinayalam ke Khasi Students Union Employment Monitoring Cell, haka arpun riu terik NAITUNG, kilay kendu yu chairman jang ke MPSC halor kani ke jingja. Haka jing yu kendu bau chairman ke MPSC, Samla Ruben Najer na kaliang ke KSU, ulapan jing pensyai halor kani ke jing penbet bat jing penbena RC ni ke result jang ke MPSC. Na kaliang chairman ulapan syai bakadon ke jing bakla, kilay tali ke jing kali, bat ikini ke jing bakla la penbet. Samla Ruben Najer uloong bakum kani kajing bakla balami bunsin kawan ra ye kajing artatin bat kajing bamsyanya ye kiru kompenya ye ke examen da ke MPSC. Uloong ru baka State Civil Service kalong ke kerdan ke Badan Buram bat ki Samla ki kmi lenti ye kiru kompenya ki babet bat ki bakhod basuba. Kum kini kajing bakla ki wan ra ye kajing bitari ki Samla ki bawatkam bat ki balapan kre eladi ban ye kun ye ke examen MCS. Ke examination jangka prelims kila ada pendu macam benai indri kila penmiru ya ke result buat hadin kata ngi ba don ki ba file petition ba dei biki answers ki ba bakla ki jawab ki bakla buat hadin tu buat on da kila reevaluate ki pendung sakini hindut ku armut ki kertek kani kamni kasin ke beningkong ba ke MPC ka ju bakla ba ke ju thurmur i kam thungkam tungjam po ka Jylla kamtam li habari baka civil service kabalong kawin kabalong prestigious ki kam namoro nginda pai kemat kam shedin ha muslim arza khapra khandaru kalong kumjuhi haba kila don tu ki ba file case hadu high court but yakani kenti bumtaru ni ya kajuhi ba kumnu ngimla institusi ba kumnu kar ka MPSC kadang la ban bakla ha kita ki juba bagi jingkili bagi bu nakaliang jung chairman la penchai kibun KKA and they ingin muka ban kerana kata nama ba nakaliang ke MPC ka om kat sepelat ya ka official per statement ke jungki hakilat Khubor kini kisngi Henry kawe pangibu ka jingkeli haki kalong ba menta PI kini ki hindru pu armut ki kena ke cut off marks bakibu ngim tip buat ucapan dala menjubab tan ka cut off marks kat nu bat kat nu kli jingkeli ba bakla kat kum gijing keren ne ki ombat don lai tli jingkeli ba bakla bat kita ki long ar marks bat hindru marks bat ding bai ta hindru marks ki yo ban pendung hadu hindru ko armut ki candidate kum ki nong tap kam nak ki Samla Khuborjylla nak Khubor ki cukut junam hangi ba kadon ke jingle Shillong hapo ke MPSC ba bunsin ni ki dei ki khun chuki wala he ki han ni ki ministers ki bayo ban rung kam hapo ki department ba pher haba kat yakani ka civil service examination ru dangdon ki jing bakla te kumnu pat in ken ki department te nakaliang kaseng ni bu ka jing dawa ba
ki don kam buat penmi ki marks jong borok ki candidates. Ka Samla Lord Pindap Lin Thong ni ba khat South Nem Karta National Tinrong Riang Khon Hakathan Riang Do West Khasi Hills kalaja arngai nalayeng la South Sngi ki bahayeng asem kimtip shano kalet la pelong ka jingwat shnong ye kini ka Samla la lai sngi bad haka sngi ka basaw la lap ye kini ka Samla bakas din phasi haklau khampaji na shnong katkum ka tulong Khubor loong bahadin bikinong shong shnong ki la pelong ye ka jinglei wat ye ka haka step arpun riu terik NAITUNG haka por kumba shipau bejimin step lalap ya kamet jongka di kikat tu kat ni kinong shong shnong kabalas din phasi daga jan ha wave ding badon harut shnong nakaliang jongka shnong kila pentip marmari kini kejingja shiki pulit ki belawan bran chiketika jakaban penlong kijing toket kinong lambat kidukhat kaseng New Trap National Youth Front HNYF haka arpun riu terik NAITUNG kilabat bat pensange ah tengari ki kali turis bat kitu ki bawan na Assam da ka jing temu banik ka syatan sora bat dauki mardor ki pulit kilawan ban penbet ya kini kejingle jingit khat ke HNYF bat lara kat tu kat ningut naki sadar police station Shillong ban penlong kijing thokit kalik kawan jong ki kali turis kala yat bet Khuborjylla man kasngi kipulit kila sya ikini kali ban let shiki jaka bekitemu ban yalam ni kinawan kai syakilum riwar sora bat penursla dauki ubak sadon bela presiden ke HNYF ulawan marmar sya sadar police station ban pet ikit khot jong seng jong u ki bala syara syathanat henry shim la sya yu ban rong hakawai pat kaliang uba Allen West Kharkongor ubadei chairman Meghalaya Rural Tourism Forum MRTF ulakot jingelang kerki hakapor khat arbaji pedengsngi haying darbar lat kro ye kirang ba shnong nagathan sora bat pen ursla ban ye perkhat halor ka jing persang jong kibri ban pen sange ya kalit kawan jong kinong jengok kai perthai cha sora bat pen ursla Chạy bên riêu, nghiêng cái siêu. Chạy bên riêu, nghiêng cái siêu. Lâu anh, con cái tiêu. Hadin belami ke hukum na ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District ban khenrai ki dukan di kiat bean hayaudo bat ke jing sa amit ki briu hapok ke ni ke yau bat ke jing jelai ki dukan tho tim bean ki pulit ke KHEDC bat ki pulit ke Shillong City ha ka atpun riu terik NAITUNG ki lalit talasi bat khenrai ya ki dukan hayaudo na ke ni ke jing khenra lalap shibun ki kiat persi ki be isat met balabu ha ki borti bat thap ha ki plastik bandi pateng sha ki wei pat ki dukan ki pulit bat ki board district hadin bala yok ban kurup ye ki kiat persi na ki dukan ki la the lut plon ye ki hamadan bat nala kat ba ki bor pulit ki dang talasi ban khenra lalap ka wei ke dukan di kiat bean ke bala khang smak na bar Henry hapok ki kamra ke ni ke dukan la don ki briu ki bedang ye muja ye di ya ba
Khubor pulit bat distrik Kilarung bat Phami no ikita kibriu bat lakhang sendon ya kata kedukan. Hakini kejing talasi ki pulit kila lapru ya kejing jabo bat jing sma iutung ke isat met hakini kedukan di kiat. Arngut kinoyalam kenyo trap Youth Council HYC uba Roy Khubor Senram President bat uba Khuborjylla Saibon General Secretary kilatho show menteri ke PHE Umar Qs M Marak bat kerpat yu ban ailat i kontraktor na ke Jylla ban terei ki kam ki jam ki bede ba ke jingring umdi shekishnong kita. Hakata ke Shithi kini arngut kinoyalam ke HYC kilaong baya ke New Shillong Water Supply Scheme ke Sarkar Meghalaya kalala ban pelut syajar nirus pak kelur tingkah. Kila ongru bagi kontraktor na ke Jylla kila bantere ya kini kekam. Kumta ki kermen maka Sarkar Jylla kan tahu kilat kilinti bat ki kendon ban pencluri ki beriu ke Jylla bantere hakani kekam. Jadi mana orang implementasi dan kendor ya Minister in charge of PHE Department kedai keluar ke New Shillong Water Supply Scheme. Ya kebana kalian dong Chief Minister benai apa sedang dong Newsnam kila inaugurate untuk New Shillong Water Supply Scheme. Akbala pentepat baru ba kani ke scheme nak kementawan sambung ya kani ke New Shillong Township ya. Ken pelut hi lan ikan baiting ka hi ke Sarkar Meghalaya. Bapa jinglut jongka kan koi kumbakan rius pak kru re. Banikong yang iso banai kuble yang Sarkar kabla shim yang ka lenti dan initiative ban pelong dan ban implement ni kum gini scheme akaba baru ngitip le se New Shillong kan way ni ka isor kiba khamtam bandra ya ki administrative building jongka Shillong kabarim di iso banai kuble ru ya kajingla jong Sarkar ban mara ek scheme ban sutu ba kani ka scheme ka batmai le se kan long ka jingerap nam ta so Shillong ba mutar kum ju nam ta New Shillong Township de ka juk ko ru ni wan man kama ka Sarkar ba kani ka New Shillong Water Supply Scheme kani ka ta fully state sponsored scheme komot ba ka Sarkar Jylla dala dehi kan bay tingkai kani khadrius pak ko de ko magilai di isnam ki balada mo ka Sarkar ka wanra ek scheme fair ba jingerap jong ka Sarkar India bat kiweki external agencies ki babai pisai ki scheme ki fair tendalawan ra ya kata gumut ka Sarkar kapan shna pat iki kendon lan iki norms ban ai kontrak ya kita ki kam kakum ke jingkwa ka jong ki la kalong Sarkar India lan iki TDB hukum ta ter re hakani ka sien pa ka bamenta bangilap ba ka Sarkar Meghalaya ni ka basna ya ka bonra lan ka babai pisang ngingi kwa ba ban penteri kami kan New Shillong Water Supply Scheme ki non su ki di banshna da ka Sarkar Meghalaya hi hakaba ya ki kam ki ba ki bri jong i ki la menteri ki local qualified contractor jong Jylla Meghalaya ki di ban yo kam kat kum Uba Olan Sing Sun MLA ke Mau Sindram ula pelat ya ke SRWP scheme jong u snem arjar arpulai arjar arpusau na ke benta ka than lauba ka badan khat artali kisno. Yakini ke scheme la sam multi facility center lauba East Khasi Hills District shaki shispa lai pun riungut dak check mar arpau hajar tingka marway ka bakot arpanyolak tingka baro. Hakini kejuk kejingelang la sam ru ikitin sop ying shaki prapu artali ki long ying ka balakot khat riulak tingka. Uba Olan Sun haba keren ketika janmit ula penpau deki kentin ngongu iki pai ba da ka boong. Kumba pila ai yang ai ka jingjab ngan penkup buram ye pi ki pai ba. Ka buram kam de ka jonga bat ka bor kam shong hanga marwe.
Henry ke di ke jong pi ki Peit ba jong ke constituency barok kawe. Primary unit of Injit ini pada hok siap yo. Di college pun kita jadi klik primary unit, bahwa legit kita nak yo kita pada hok siap yo. Kumba pila ayang ayang Khubor, iki nong terikam lejong haman lagi sinong ru ngal ayang Khubor, bahwa pila yang terikam. Teng-teng bapak don bapak skim nanga nagi sinong bapak bapak. Ngong teng-teng presiden dan sekretari skim lah nanga ngong kaskim ngalai hafi leka rumah. Te yo ni presiden sekretari la nagi simno ai kaskim yung kerla kablo. Ngong kata kata spirit kata kata mensim ko bapak dan pi kinong elang kinong badunong na apa ye gewe. Di nota haka ligajian nanti mendai tengah nega esa dulu pi ngapa pun imat katin ngelatih untuk nada kasih hajar ban ngelatih sam. Hang ni halaba tang beneficiary pemidon pengin ai shek kata kan tu. Sispa kundai. Tang sispa kundai tang nega so. Tengila ai haka arpo hajar maroi ko shek. Dan mulai kata kitin jongkoro koi konstitusi kila koi dari hajapan. Lais pak otan kita melihat pertama tak mengerti. Kepak ketuk, jadi jing ay, jadi kai. Kaji kepak ketuk dan kepak ay dia. Habang ayo ay afon, ngak kedua saya yang kita kampung Krishna berper ngom ba ay ya kemon lai doi jong kita melihat kita. Jip, dah kemon lai doi jong di fikwa ay ay juga kapi. Wat jupun bor. Kikwa dah kepisah bentuk kuai ketung tepung, kikwa dah kepisah bentuk penhe ketung sesat, lagi kikwa dah ketik. Ya kait apa kikwa, kinong yang lam jumi kalau perlu ni kata. Tinggal kerpat Malaysia semua, marga ni ketik kesim mana mau. Ngakai konsumsi ini dia kesim ba ada jin yang ini kinong yang dah. Habang jin kinong yang dah, ngakerpan ba jin. Ke Southwest Khasi Hills District Badminton Association haka arpun riu terik kelepli perdaya ke Lumpung 10 Southwest Khasi Hills District Badminton Championship arjar arpusau he Indo Hall mau kerwat but Indo Stadium mau langwit. Hakini ke Lumpung ile kai badminton lawan ban shimenta kendai pongut gibaha kerta khat lai khat san khat nyo bat khat kendai snam kumjuru haka open category. Uba FD Ramsit lalong kuangsan ha kini kesengi play kini ke tournament harangkat ke jinga don lang uba HS Dingdok President Southwest Khasi Hills District Badminton Association uba RR Lingkoi Menteri Shillong mau kerwat bat kirang ba kibla syakot sengobha.
Kinong peniat kinohikai bagi kena pulih jong ke Christian High Secondary School Nongpo. Kila pelong ia ke jingelang penkup burom. Bat kit bok kit wiang. Haka arpun riu terik NAITUNG. Ia ki Samla lot kentai. Kiba under 17. Kiban mi khamat ia ke Meghalaya haka National School Level Subroto Cup arhajar arpusau. Hanong bat New Delhi haki benai banwan. Uba Mirul Bon Siim, MLE, ringkat bakiway kiri rang ba ki berkentup uba Balajit Rani, MDC, ba Nelson Soklet Principal, ba J Lingdo rang ba Shnong kapaham Siim, ringkat ki kemi ki kapa, kilawan ban Shimenta hakani ke jinglek buram, ya kani ke kenhun ya lekai football jong ki Samla lut kentai. Uba Mirul Bon Siim, ulan nok senyang dak song pisah shilak tingka, Bot ulakit bok ye kini kita hele akai football jong ke Jylla bikin one pie ringkat bakatong jingjob jong ke nam ladu na kata ke jingye kun jong ki. Kipat ba ke them riboy berok kawai kidap da ke jing ngau sarong namar hakani ke senam habaro lightly ki kenhun ye akai Subroto Cup ha ke national level under 15 shinrang under 17 shinrang but under 17 kenthe la mi khamat ye ke Meghalaya de school na kani ke district. Kilai teli ki school ki ban mi khamat ya ke Meghalaya, kilong ke Minken Christian High Secondary School under 17 ki Shinrang, ke Nongjri Presbyterian Secondary School under 15 ki Shinrang, but ke Christian High Secondary School under 17 ki Kentai. Ijikmu kiba school gadon na perintah jurkinan baro. Haka step shiteri jong umplai Julai step kabang layo pan kipok yang yakini ki players anti kok maran pansin aswa ini angge balik praktis Shillong nang bentaran simpenta ya super pro cup arjar aku saw bahan itu step aku yo bagi kentu buat kini ki player jump under 17 girls. Ang Peit di gidur kmat ki jombi ada kesini. Kadang ni dikremen ba kuzo koi ho kong ni. Ba kijing hosniu, kijing mudur, kijong gilang baru apa kesini wedon lang ada step. Apa lagi di permit Islam ada step. Jadi kalau dekat nagian ada school. Tanai musim ini bantik kok yang ini step. Bagi sarong. Bahagian rezeki bagi yang berperan buram. Bantik kok yang kini players ini. Congratulations ni tiba players ini. Dan premisi dan berima. Congratulations. Congratulations nak bertanding kau sendiri. Lalu siap mudah persingan, lalu siap mudah begini, berjuang antara Pak Maru di dalam di Balai dan Berta, antara ini di Balai dan Berkat, bahkan di tim anti Shillong hari ini. Kamlong berbesuk, dalam kebun di player dunia ini di praktis agak-agak khuborkhasi, khuborkhasi Abang Shimberta hati Shillong. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi shika bukut tak hadu penginesian biang kublai shibon.